Dobar dan, poštovani gledaoci. Moj današnji gost, osim što peva kao Slavuj, verovali ili ne, slikarstvo mu je hobi. Roditelji su mu uvek govorili: sine, ne uzimaj ono što nije tvoje, svoju sreću imaš i budi dobar prema svima i poštuj sve bez obzira na veru i naciju. A on uvek kaže: Bože, daj mi da mogu davati drugima. I to se pokazalo njegovim humanitarnim radom. Za ovog momka ne možete naći apsolutno ni jedan ružan komentar na YouTube-u. Kakva je borba bila, da li je bilo teško, da li je bilo uspona, padova i da li ih je sa tim osmehom koji je njegov zaštitni znak prebrodio, pričat će nam Emir Đulović. Pa dobro ti došao u Chit Chat, konačno! Šta ja tebi da kažem za ovakvu najavu? Kakva je najava? Ajde, pošto si moj Zemo. Jedna od najljepših, definitivno. I moram da se zahvalim. Nije to samo tu stvar da li smo Zeme ili nismo, već informacije, spremnost za emisiju i to jako je lijepo. Imao sam stvarno, u zadnje vrijeme snimam tako lijepe emisije i stvarno su svi domaćini jako spremni ljudi i znaju bukvalno sve informacije i to i sve su najave, ali ova najava je nekako kratki opis mene kao čovjeka. I zaista ti hvala na tome, nekako dirnuo si me baš. Pa mnogo mi je drago zbog toga. Jesi, moram da ti kažem, eto, jako si me nekako, pogledat ću posle na ovoj emisiji kako si me lijepo pisao u početku. To je ono kako bi ja sebe ljudima nekako najkraće predstavio ko sam i šta sam. Tačno, hvala i tebi. Da li je u današnje vrijeme biti dobar čovjek naporan rad i težak? U vremenu kad je sve nekako iskoristi, podmetanja razna, tvoj posao nije ni malo lak i ti to vrlo dobro znaš i put do ovog dana sve što si nije bio lak. Nije. Ali da ostaneš svoj i takav kakav jesi nije bilo lako. Ja ću pročitati jedan komentar jedne gledateljke. Kaže: Emir je neko upravo onako kako je rekao, osoba koja je prvenstveno odgojena, ponos svojih roditelja, a posebno njegova čista duša dopire njegovim emocijama kroz pjesme do svoje publike. Da. Hoćeš maramicu? Treba mi malo da se... Nešto sam u zadnje vrijeme tako... I više emotivan nego... Mislim, izvini, nije mi bila namjera da te rasplačem, ali nekako vreme postaje, mislim da se i tvoja duša čisti i samim tim si možda još i osjetljiviji i to. Mnogo, da. Da, i uvijek je tako, kako ide kraj posta, meni se tako emocije sve jače, onda pominjanje, tako i kad se pomenu i roditelji, i ljudi, i okolo, porodica, znam koliko sam se generalno trudio u životu da budem prije svega čovjek, pa tek onda. I umjetnik i neko ko zaista radi svoj posao bez ikakve kalkulacije, bez ikakvog interesa u nečemu. I krenuo se sa tom nekom lijepom najavom i onda na sve to tako čitaš te neke komentare. Ja nisam neko ko je sklon tome da nešto puno čita komentare, ali mi generalno naravno znači svaki takav pravi komentar koji dolazi od srca od ljudi koji i poznaju moje roditelje, moju porodicu, znaju ko smo mi generalno, tako da jako sam sretan. A kad me uhvate emocije, onda zablokiram, znaš, ne mogu ni da pričam, ne mogu ni... I kada mi se to dešava, ne znam, na bini, na sceni. Opala, istina. Istina. Kada mi se to dešava, na primjer, i na sceni, kad nastupam,
ista mi je tako situacija, zablokiram i onda to mora da prođe određeni period, nisam upotrebljiv čovjek uopšte. I tako jednostavno, ja ne znam to ništa, ne znam da glumim. Da nikad nisi ni umeo da se pretvaraš? Čiste emocije su protkane kroz tvoje pesme i kroz taj tvoj kontakt sa publikom i slikanje posle nastupa i nekako to je, čini mi se, tvoja celina. Da. Jer nisi tu samo zbog posla. Došao sam, odradim, idem. Ljubav je utkana u sve ono što radiš. Pa jeste. I generalno mi je takvi su mi saradnici, takva je naša cijela ekipa. Nikad u životu nešto nismo radili da pravimo od toga kao da pravimo šta je rezultat, kao šta ćemo da dobijemo od toga. Idemo, radimo srcem, unosimo se u svaki projekat, da pružimo ljudima prije svega kvalitet, da ljudi to prepoznaju i naravno da to sve bude zaista nekako iskreno, s nekom iskrenošću. I tako onda kad se desi da čovjek dobije pohvalu neku koja je vezana za tvoj karakter, za tebe kao čovjeka, to je ono što ja volim. Ne treba, mislim, svjestan sam ja kvaliteta, ili tako, u poslu svom, ne bi se bavio ovim poslom da nisam. I naravno, znam koliko mogu i koje su mogućnosti, sve je to okej. Ali ja volim da se pričaju neke druge stvari, volim kad završim i nastupe, volim kad sam sa ljudima i kad ljudi odu u kući i jave mi se sutra porukama ili dobijam takve komentare koliko sam, da si normalan čovjek, jednostavan, da jednostavno mene to hrani. Pa kako te neće hraniti? I to je lijepo i kažem ti. I evo, koja godina i pomenuo si i post i ja sam generalno mnogo ranjiv u postu iz razloga zato što je tako čovjek, šta znam, svaki taj iftar, ja volio bi da skupiš toliko ljudi iz krajeva, svega navikao sam. Ali eto tako, da ne idemo u pravcu. Naravno. Na koga si tako emotivan? Na tatu, na mamu? Jesi od oboje pokupio tu emotivnu stranu? Pa šta znam, pa jeste porodično, generalno smo svi, ali ne znam, ja mislim da ja imam i previše toga u sebi, što bi nekad volio da nemam, znaš. Ti si odrastao i sa nenom i sa dedom, jel da svojim? Tako je. Nekako ti, brat, ste imali slobodu što se tiče i u odrastanju. Jeste. Znalo se kad se neće uči škola, nema PlayStationa. Da. Jeste, zaista, otac nam nikad ništa nije branio. Imali smo zaista jako lijep život i ja sam se odhranio kod djeda i nene i tetke moje. Nažalost, jedna više nije živa. One su mi kao i majka. Tako da školovao sam se koliko od kuće, toliko i od djeda i nene. I onda ja sam tako moje djetinjstvo je sve bilo nekako jako živahno, simpatično i to čekaš, ne znam, osnovna škola, čekam da čim se otvore prozori pa probehara, vidiš da oni mirisi dolaze od sređivanja ograda i njiva i svega toga, onda ti čekaš samo da mi je kući, zamišljam kad ću, čeka me djed da idemo da idem sa njim, da mi pravi, ne znam, mačeve, strijele i tako te neke, zaista, i jak sam sretan da ti kažem što sam i prošao takav način života i svega, ne kažem da mi je nešto falilo u životu, nije, hvala dragom Bogu, ali sad nije se nešto ni da čovjek kaže ti da si imao nešto u izobilju, jel, tako je vrijeme bilo. I otac i mati su radili, naravno da imamo ja i brat i nova kuća se gradila, jel tako, i šta znam, tako dok su oni naporno i radili sve to, mi smo imali stvarno i pažnju i kompletne porodice i mi smo ti ovako porodica koja je svi smo kao jedno. To je lepo čuti. I sve što imamo, nikad u životu pedalj toga nije nikad ni podijeljen, niti bilo šta, generalno svi smo,
svi za jednog, jedan za sve. Koliko je to lepo čuti i da ste se međusobno podržavali. I kad si pomenuo to, bez obzira za vjeru i naciju, ti znaš, ti si u Zvorniku, ja sam u Tuzli, ti znaš kakvi su to krajevi. Tako je. Ljudi koji smo, mi tamo svi živimo kao jedno i svi sve slavimo, svi smo sa svima. Uđeš u grad, na jednom ćošku je katedrala, crkva, džamija, sve ti je tu na jednom mjestu, svi jedni drugima idemo, mi idemo na Božiće, nama dolaze na Bajrame. Mislim, to je, ne bi to dao ni za jednu karijeru, ma ne znam, za bilo kakvu slavu, ne bi to dozvolio da mi to neko pokvari, nikad u životu. I nikad to neću dozvoliti sebi, nikad. Bravo i svaka ti čast. To su ljudi prepoznali, zato kažem i u najavi sam rekao, nijedan ružan komentar ne može čovjek da naiđe vezano za tebe i to je tvoja veliki uspeh i tvoja velika pobjeda. Da li je danas sve ono što si želeo ovo što ti se dešava? Jeste. Naravno, čovjek mašta cijeli život. Ja danas dan maštam. Uvijek si negdje u duši dijete. Tačno. I ti moraš da imaš neke svoje želje, da maštaš za nečim što će da ti nekako da vjetar, dodatni, motivaciju za dalju borbu u životu. Ne možeš da se ugasiš. I nikad i generalno sam mnogo samokritičan. Ja sebi tražim naravno i greške. Jer ne znam da bi čovjek i mogao da napreduje, naravno da nije samokritičan. Ali to za to maštanje i za sve, uvijek sam kao manji govorio, rekao, Ađo, ja ću da postanem popularan pa ću ti kupiti jednog dana Ferrari. Ali nema veze, ajde sad, stvarno, kad dolaziš iz kuće, da imaš to neko osnovno vaspitanje, to tebi može mnogo da pomogne, ali ja sam nekako odsutan od kuće od 16. i 17. godine. Odmah posle pobjede na takmičenju krenuo sam u putovanja, ti više nemaš tu, naravno, bude neko prisutan uz tebe od porodice i sve je to okej, ali ti znaš da si sam negdje na putu svijetu i ti moraš sebe da gradiš. I ja sam dodatno na sve to uvijek se trudio da budem čovjek nekako iz naroda. I svaki moj uspjeh, svaka pjesma ili bilo šta u životu da mi se dešavalo, da mi je neki napredak u životu, nisam htio da zloupotrijebim. Već sam htio da nadogradim sebe kao čovjeka i da ne dam da me pokvari, što bi mi rekli, šeitanluk. Tačno. Razumiješ me, jer čovjek brzo padne u kandže tih zlih duhova. Tačno. A meni, na primjer, ja to nisam nikad dozvolio, hvala dragom Bogu, i vjera je tu, naravno, koja te mnogo čuva da si na pravom putu. I jednostavno, uspio sam ono što sam zamislio sebe i da sebe izgradim tako kao čovjeka, stvarno iz godine u godinu, kakav god da uspije, šta god da se dešava, ja samo želim da budem što normalniji u ovom vremenu, što bolji čovjek i generalno da ono što se kaže, sa narodom se živi i umire. Tačno. Sve možeš da imaš, sve ovo danas u suštini, čovjek danas imaš, sutra nemaš, ali prijatelja, porodicu, ljude oko sebe i to što imaš u sebi, to te čini. Zato mislim, mene emocija kad uhvati, ja ne želim da je krijem. To je to, takav sam kakav sam i ne volim da glumim, ne volim da ono što sam s godinama još naučio jeste da jesam postao malo stabilniji, čvršći, naravno kao ličnost, kao čovjek i dolazi to naravno s godinama da ne daš na sebe, naravno moraš da se paziš i da se čuvaš i otvorene sam ruke, spreman sam svima srce da dam, ali nemoj da me diraš, onda znam da se branim. Tačno, pa i treba. Dobar i budala su braća, kažu kod nas. Sad, na tebi da li ćeš biti dobar ili ćeš biti da te, to što se kažu budala, da te svi koriste? Kad si dobar, znaš, uvijek dođeš u te neke situacije gdje ispadneš, jeli, budala. I da kažeš, razbiješ se od ledinu. Ali koliko god puta da sam se razbio. To me zanima. Jeste opametile te greške? Koliko god. Ja kažem, sutra, na primjer, kao, ma ne, ja se mijenjam, postajem ovakav, želim to, ne želim više, ne dam nikom. Ma ništa to. Ništa? Ma ništa.
Ne možeš, mislim. I to je stvar zato što ja ne želim sebe da mijenjam. Jer zašto ja sebe da mijenjam da budem loš kao ti ljudi? Nek oni promijene sebe da budu dobri kao ja. Naravno, ja se borim za to u životu. Generalno, ne može čovjek o sebi da priča, ali to pustiš naravno sa strane. Ali znam zašto sam se borio, zašto se trudim u životu i to ne dam nikome. Ne dam da mi to neko pokvari. Bravo. Ajmo malo mi sad da prošaramo ovu emisiju, 6. album po redu, da se u Bosnu vratim. Veliki bum si napravio. Pesme su ti bukvalno svaka je. I Ljubavnice, i Ljubavnice 2, i duet sa Tanjom Savić, Pozdravi, i Raka Taka. Sve su slušali. Da li si očekivao ovakav uspeh za kratko vreme? Pa moram da budem iskren na današnjem... Najiskreniji, da ti kažem. Izdat album i u ovom nekom vremenu gdje nekako muzika je u nekom planu nije baš pohvalnom. Jako sam zadovoljan. Iz tog razloga smo se u stvari odlučili da to bude EP mini album, jer smo željeli da, koliko smo se potrudili, šta smo sve uradili, željeli smo baš da ljudi bace pogled, da poslušaju sve jednu pjesmu. Potrudili smo se zaista oko spotova. Imamo tu i nove saradnike, pored Saše Lazića, Acije Krsmanovića, Ljilja Jorgovanović, Danija Senov iz Bugarske radio aranžman za Raka Taka. Imali smo novu ekipu koji su snimali baš za Raka Taka spot. Imamo Murisa Gotivu koji je radio Da se u Bosnu vratim, Pozdravi 2 spota. Malo smo se, ono što se kaže, i proširili. Tu je naravno Hotspot Media, naša stalna saradnja sa njima vezano za spotove, slikanje za slike. Zaista onako nisam mogao da očekujem da će baš ljudi da komentarišu i da budu baš sve 4 pjesme. I ta druga verzija Ljubavnica koja je jako interesantna, onako neka akustik verzija za koju su ljudi mi pisali kao meni je ona mnogo bolja nego ta prva verzija. Ali to je ono, uradili smo za svakoga po nešto da ljudi za sebe odaberu i vrckavo, i festivalski, koncertno, i onako sa dobrim porukama. I drago mi je, zaista, mi smo u 2 dana nekako bukvalno ušli u trending sa pjesmama i baš visoko kotiramo sa Pozdravi, sa duetom koji mi je onako, ajde da kažem, zaokružio i uljepšao kompletan projekat, predivna Tanja Savić. To je čudna priča. Ta pesma je bila zapravo namenjena Vesni Zmijanac, pa je Vesna Zmijanac kao pravi profesionalac ipak rekla da njoj, da bi ona videla Tanju Savić. Tako je. Jel ti žao sad negde, ipak je Vesna velika zvezda i Tanja jeste, ne kažem, ali ipak kad kažemo Vesna Zmijanac, jel ti žao negde u dubini duše što ili opet čuvaš možda neki novi projekat za Vesnu Zmijanac? Ti si baš imao sreće s tim duetima. Znate kako kažu, nije kome namijenjeno, već kome je suđeno. Ali po pitanju Vesne Zmijanac, ona je tu još jednom pokazala da je kolika je veličina i zaista joj je mnogo hvala od srca. Pohvalila je i pjesmu i dala je najljepše komplimente. Podržala je naravno projekat i ona je sama rekla da bi spoj odličan bio sa Tanjom Savić. Ja bi naravno volio i bila bi mi čast i zadovoljstvo da se desi pjesma. Vesna Zmijanac je bila inspiracija za tu pjesmu Laziću kad je pisao i on je imao želju njoj da napiše, da uradi pjesmu za nju. Kad je završio pjesmu Pozdravi, rekao je, bratko, ovo je meni duet za vas dvoje. I tako je to desila se, mislim, ta priča već ona je poslušala i dala svoj sud u svakom slučaju, tako da zaista hvala joj od srca i za podršku i za sve lijepe riječi i to kako je naravno njen stav prema nama. Ja se nadam da će se desiti jedna jako lijepa pjesma koja će naravno biti, odgovarat će tim nekim stilom da uradimo nešto zajedno. Jer bio bi to svakako dodatni pečat i na moju karijeru i za sve ovo što radim. Kako ne, ali baš si imao nekako i sreće sa duetima. Ta podrška od starijih kolega, iskusnijih, ti jako puno znači. Pa naravno, to je ono klasično neko, kako da kažem, umjetničko poštivanje među nama.
I zaista kada se desi te dobre pjesme, tu nema dileme da li treba da snimamo, već jednostavno poklapaju se vokali na pjesmama i tu nema ni lobiranja, nema tih kalkulacija. Zato možda imam sreću tu, i koliko je sreća, toliko je i znanje. Ne samo mene, već i moje ekipe cijele. Trudili smo se da prije svega pravimo dobre pjesme. Nije nam u cilju da se snima duet koji da bi sutra obišli televizije, da gostujemo po televizijama, da mi imamo neki medijski prostor. Mi od toga, to nije cilj dueta. Duet treba da se uradi na način da to bude zaista nešto što treba da ostane, da ljudi slušaju, da uživaju u tome, da traju pjesme. Meni svi moji dueti traju. Zaista i sa muškim i ženskim. Tako je. Jednostavno, tako se potrefilo. Jedne prilike mi je Dragana Mirković rekla, kad smo bili na jednom snimanju novogodišnjem, kaže, sine, mnogo si taličan s ovim duetima. Eto, još samo s njom treba da uradiš. Ja bi volio. Ja sam već par puta izjavio da bi zaista, da bi to bio zaista jako, jako dobar i kvalitetan duet. Tako je, od muških Zdravko Čolić, Halid Bešlić, ako se ne valja. Čola mi je, mislim, jedan od uzora mojih, naravno. Zdravko Čolić, Dino Merlin. I meni je to, mislim da Čola nema ni jedan duet. Ne. I mislim da to vjerovatno njega i ne zanima. Nije uopšte u tom fazonu, ali bi to bila baš onako, pošto je Zdravko Čolić generalno vokal koji je univerzalan, isto tenor, vrhunskih glasovnih sposobnosti i može sve da pjeva. Tako da bi mi tu napravili, ja bih volio da to bude pravi neki onako world orient mode, ono... Sa primestama sevdaha, po svega pomalo. Tako je, ali to bi bilo baš onako nešto što bi sigurno bilo zanimljivo. U to nema sumnje. Kao i sa Merlinom, isto. Tako i Bešlić, naravno, to je... Znam da ih voliš. A reci mi, koliko je današnje vrijeme teško napraviti pesmu koja će da bude hit i koja će da bude slušana, u kojoj ćeš 150% sebe da daš? Je li dugotrajan taj proces traženja, vraćanja, tekstova i to dok se ne ubode ono, kako prepoznaš i kažeš da, to je ta pesma za mene? Pa, mislim da to čovjek jednostavno mora. Ja najviše volim, na primjer, kod Lazića, kad mi radi pjesmu, volim da mi on otpjeva demo snimak i da meni pusti na slobodu, da to uradim na neki svoj način, da ukrasim onako kako meni ide, da to osjetim na svoj način i onda tu mi vidimo da li je pjesma za mene ili nije. I onda ta neka i umjetnička sloboda, generalno danas nema pravila više u muzici, sve je pomiješano, više nemate klasični, imamo u stvari klasičnih narodnjaka, svega, ali u većini slučajeva se miješa pop-folk muzika, pa se dodaju motivi i etno muzike i naravno i tih orijenta, istoka i svega pomalo i onda, mislim, to bude malo možda i drugačije, zanimljivije ljudima za slušanje. Nema pravila, zaista. Nikad ne možeš da znaš. Danas su i drugačije malo mreže, platforme ove na kojima se prezentuju pjesme. Može da se pojavi čovjek koji nije snimio ni jednu pjesmu, da nema ni jednu pjesmu u karijeri, da napravi bum na TikToku i da postane preko noći. Danas je takvo vrijeme. Tako je. Što je olakšica, naravno, za mlađe ljude koji kreću, naravno, da se bave ovim poslom. Ali ti mi deluješ nekako da si umereno gradio svoju karijeru, da kalkulišeš šta ćeš i da objaviš i kakve su ti objave, vrlo vodiš računa, ne daješ sebe po svaku cenu ni za društvene mreže, vrlo to umereno sve radiš, odmereno. Jel tajna to tvoje privatno da sačuvaš, jel to tajna uspeha tvoja, to što si umeo da sačuvaš i deo svoje neke privatnosti? Pa smatram da čovjek zaista, ako želi kvalitetno da gradi karijeru, ne može da dopusti da to bude... Mislim da malo u zadnje vrijeme generalno medijski pretjerujemo se sa previše tog nekog eksponiranja na svim poljima. Malo je to već više postaje, onda ne treba ni više da se gledaju reality. Mi imamo 24 sata, sve i svašta se priča u medijima, raznorazne izjave. Meni se to iskreno ne dopada, treba malo da se stvarno povuče
Pa malo generalno šta znam. Ja sam neko ko... Šta čovjek i da sačuva taj neki privatni život kad ga u suštini nešto toliko i nemaš. Nije pointa toga, već jednostavno ti odabereš za sebe vrstu kakvu karijeru želiš da gradiš. Ja sam odabrao teži put, sporiji, ali znam da je sigurniji i kvalitetniji i ono što je najbitnije da svoj posao radim pošteno i korektno i da nisam neko koga će glava da zaboli od mene i mog posla. I zarad mog uspjeha, je li da neko pusti suzu ili tako nešto slično, ja ne bi imao mira. A jesu ti kad nudili neki saradnici, prijatelji, ajde napravi neki skandal, nešto malo da se digne neki bum, ili su uvek znali kakav si? Ja da vam kažem, ja imam osjećaj da kad bi napravili taj neki fake skandal, kao da napravi se nešto, da bi to ljudi prepoznali, jer ja na mom se licu to vidim. Ti ne možeš na crtama gestikulacija lica tebi govori da ti nisi za tog posla. Ne možeš da se baviš tim poslom na taj način, da trebaš jednostavno da igraš korektno i zaista, ja sam, malo prije sam rekao, grad izabrao za sebe put koji je muzika, kvalitet, prije svega dobra pjesma i naravno da čovjek radi na sebi. Zbog, naravno, obaveze, poštovanja prema publici, prema medijima, naravno, na televizije na koje dolaziš i tu treba da se gradi dobar odnos sa medijima, sa novinarima, jer svi smo mi ugase sa ove kamere, mi treba posle kafu da popijemo, da se družimo i pričamo i to. Najlakše je sutra da budemo neprijatelji. Kada si me pitao da li je, ne mogu da se sjetim, negdje u početku si rekao vezano za... Za šta? Da li je bilo teško izgraditi da bude čovjek dobar i to sve. Da ga situacije ne promene, osobe, ljudi. Znaš kako ja to uvijek uporedim? Ja to uvijek uporedim sa školom. Dođeš u školu da dobiješ naravno negativnu ocjenu, samo ustaneš i kažeš ne znam, nisam naučio. Lagano. A da zaradiš odličnu, moraš da sjedneš kući, da zagriješ stolicu, da prelistaš, da dobro naučiš. Isto je tako. Biti loš čovjek, to možeš u momentu. Ali da sačuvaš to da budeš dobar čovjek, da budeš korektan i da sačuvaš to svoje, da ne daš da ti to neko gazi, da pokvari. Moraš da se čuvaš, naravno, moraš da se boriš. To nije lagan put. Jel nije ti bio lagan put? Pa nije, naravno da nije. Uvijek si ti negdje na zubu nekome. Jesu ti podmetali noge? To me zanima. Jel bilo onih, rekao si, bilo ih je, oprostio sam im, a oni neka vide sa sobom kako će? Da. Jesu to saradnici bili, jesu to kolege bile? Pa nije. Meni je to, na primjer, to je sad neka tema na koju ja ne bi trošio, zašto ne bi trošio riječ, ne vrijedi to sada da čovjek, samo znam da kogod da mi je nešto nažao učinio, ja sam mu oprostio, halalio, što bi rekli, i jednostavno ja idem dalje kroz život, ne osjećam se na to. Ljudski je, naravno, da se mogu desiti i greške, da može neko i pogriješiti i uvrijediti, a isto tako i ljudski i vjerski je praštati. Ja sam na strani uvijek praštanja i samo želim dalje kroz život da idem, svakom želim dobro u životu, jer taj luksuz da nekome pružim, da mi unosi nemir i da ja razmišljam o tome danima, da trošim svoje dane na takve stvari, ne živimo mi 300 godina. Tako je. Nemamo vremena. Ja nemam vremena za to. Jeste bolele te situacije kao čoveka? Pošto si emotivan, sigurno su te bolele. Sigurno si se pitao, a što meni? Šta mu bi? Ili šta joj bi? Nije ni važno. Pa normalno da te zaboli. Svaka nepravda te zaboli. To je tako. Ali nisam, na primjer, u tim momentima sam ja dosta jak i to da ću sad na tako nešto da pustim suzu i sve to. Meni je više, ja sam nekako i takav i porodičan i držim do tih nekih meni, čim se provuče roditelj, tako te neke stvari, meni prolaze slike ekstremne brzine kroz glavu svih tih nekih dešavanja u životu, šta čovjek prolazi i onda tako dođeš u neku situaciju i zaradiš tako pohvale od ljudi gdje su prepoznali to tvoje nešto. I zato kažem,
mislim, zaista željeti nekome loše, nesreću i baviti se tim. Ja ne znam, ja bih volio da uđem u mozak tih ljudi, da vidim šta je sklop. Šta je sklop ljudi da žele jednim drugima, ili ta ljubomora ili zavist. Pa ja sam toliko ponosan i stvarno, pa mislim što više i na svakog svog kolegu. Pa ne može samo Emir Đulović da pjeva po klubama, moraju svi drugi da pjevaju, jel tako? Ne može da budeš sebičan u ovom poslu. Što više hitova, moj repertoar je bogatiji, hvala dragom Bogu, i mislim da smo pametni da napravimo neku uniju svoju, muzičku, pa da se tu kogod da izda neku novu pjesmu, da to dijelimo, da šerujemo, da podržavamo jedni druge, da imamo, mislim, posla na neki, da se to na drugačiji način sve radi. Ali šta znam? Čudna vremena. Pa jest, čudan vakat. Čudan vakat, a ti drugačiji, nekako nisi u tom kalupu njihovom, ali to je sve što se kaže, ide iz kuće. Naravno, pa sve iz kuće. Mada smatram da generalno posao koji ja radim i estrada nije nam lako i na terenu i krećemo se, imaš odgovornost, traže ti ljudi uvijek moment te ekspresije, lica, svega, ako si u momentu drugačije pogledao ili nešto, evo ga, ne znam, nafuran, ovakav, onakav. Ili ima nekih predrasuda sa kojima se susretao, a da su ljudi bili uvereni dok te nisu upoznali? Koje su to predrasude o tebi? Pa ne, nisam do duše. Ja sam obično imao komentare ovako kao, tačno se kao vidi na tebi da si skroman čovjek. I kao onako kako smo te zamišljali, tako je bilo. Sad, da je nešto, ali to su normalne stvari. Da neko ima neko mišljenje, naravno, i to je opravdano do nekog uživo dok ne upoznaš osobu. Može da se desi, može, naravno. Jer nismo ni mi uvijek u svakom momentu raspoloženi. Tako je. Niko od njih ne zna kakve mi kući privatne, da li imamo probleme ili smo loše zdravstveno ili šta znam. Tako da, može da se desi, naravno, da neko ima neki stav, na primjer, drugačiji. Da mu ne izgledam ja tako. Ne samo ja, generalno, i sportisti, i glumci, i pjevači. Uvijek se tu neki kolo vodi oko toga. Koliko je bilo tih situacija da ti nije bilo ni do čega, uveče si imao nastup i kad se popneš na tu binu to sve nestane? Kao magijom odnešeno. Mnogo. Jel da? Mnogo, naravno. Dolazimo uvijek, ja iz tog razloga, na primjer, i mjesec posta izbjegavam da radim, da ne putujem, da ne nastupam. Naravno, post te iscrpi u svakom slučaju, onda treba da se skloniš od bilo čega što je loše i ti ne možeš generalno takav na binu da izlaziš. A imamo naravno u toku godine kad nisi uvijek u nekom full raspoloženju i onda ti moraš da izađeš, ali zapravo tu publika pobjeđuje. Tako je. Tu nama ljudi daju energiju i ja kad izađem i ako sam loše, ispred mene su ljudi koji su došli da uživaju od srca, došli da slušaju moje pjesme. Ja onda ti u momentu na tom, ne da ti to profesionalno, poslovno zaboravljaš na to kao ostavio si po strani, ne, tebi je to već, ako imaš takav odnos sa ljudima, sa publikom, tebi to nestane jednostavno, srčano, duševno. Tako je, ali si nekad pomislio da odustaneš, da kažeš, Bože, što mi je ovo trebalo? Nikad. Nikad. I kad je bilo i padova... Tad sam bio najjači. Jel? Iskreno. Ja sam imao tad najbolje, pa svaki problem koji, ako bi se nešto dešavalo, da je to neka, ajmo da kažem, poteškoća u poslu, ja sam nekako tad imao najviše snage, bio sam baš stabilan, nisam dao da mi to utiče, ne znam, na, što bi rekli, želudac, da to ode u nekom pravcu gdje čovjek, što se kaže, sve bolesti kreću od, kad želudac se pokvari. I meni to vazda u glavi, znaš, da bolje bi je da pravim neku, da balansiram. Znači, ti padovi i greške su te zapravo ojačavali i davali ti snagu da budeš jači. Jesu, naravno. Jesu. Nekako mi je to bio dokaz. Ako naletiš
naiđeš na putu da vidiš da je to možda sabotiranje ili nešto slično tome, onda ti shvatiš koliko si bitan. Ne bi se te stvari dešavale da si ti čovjek kome nije zapisano negdje gore da te čekaju neke stvari. Ti vidiš i svako, ne samo ja, to znaju i moje kolege i koleginice i kroz put kako su dolazili. Meni se milion puta dešavalo u životu da ne izađeš na trago, mislim na znakove. Što kroz brojeve, što kroz, ne znam, raznorazne stvari i duhovno i jednostavno ti se dešavaju tako neke stvari koje ti pokazuju da ti treba da ideš tim putem, da se držiš toga. Jel pamtiš one koji su ti pomogli na početku karijere i pružali ruku, kao i one koji su ti podmetali noge? Ma ne, ja se ne bavim tim ljudima. Ja znam da se ti ne baviš i da te ti sklanjaš od toga. Čak toga i nije bilo nešto kod mene. Ja sam gradio svoj put nekako da budem neprimjetno, a tu da sam. Ne želim da budem nekako navalentan bez razloga. Volim da se pojavim sa pravim stvarima. Ako je to zaista prava nagrada, neka to bude nagrada koju sam ja zaslužio. Kad izađu nove pjesme, tad volim da se pojavim u medijima zato što imam razlog. Samo da to bude razlog. A ne da sad što bi rekli ispadaš iz frižidera, a ne znaš ni sam šta je poenta tvog bitisanja u tom poslu. Tako je. Koga pamtiš da ti je prvi pomogao sad kad se setiš taj period početaka? Pa imam ja mnogo prijatelja moji, mi smo i danas kao braća i prijatelji, što se kaže, ne bi sad da nekoga zaboravim. Naravno. Ali bili su tu, što se kaže, uz mene cijelo vrijeme, ali koliko god je svega toga bilo, naravno, ja sam neko koji je i sa svojim rukama i uz pomoć roditelja sve je to tako počelo, naravno. Tako su roditelji danas najponosniji. Malo prije sam i pomenuo taj stav koji mi imamo porodično i mi tako djelujemo svi. I ja sam stvarno imao tu podršku od kompletne porodice i familije i mog komšiluka, prijatelja, mog mjesta odakle dolazim. Znam da je, kad je bilo finale moje, kad sam se takmičio, policija je čuvala to mjesto. Svi živi su bili u finalu. 31 autobus je išao u Sarajevu u Zetru te godine, u finale kad je bilo. I zaista ja toliko dugujem i toliko sam zahvalan i kompletno i svojim pascima odakle dolazim i Živinicama i Tuzli i taj kraj. Ti znaš kakav je tamo kraj. Mi smo svi negdje, Tuzla, Živinice, ne znam, svi ti gradovi, sve to negdje u 10-ak minuta nekako jedne uz druge. I stvarno imao sam i tu sreću i da sam imao stvarno podršku jako, jako veliku i sve mi je nekako išlo, što se kaže, sretno i beričetno. Danas kad odeš, da. Koja su to prvo mesta koja obiđeš? Kako ljudi gledaju na tebe tamo, ipak si ti sad zvezda? Pa znaš kako gledaju? Kako to, da se u Bosnu vratim, ko što kaže tvoja pesma? Znaš kako me gledaju? Gledaju me tako što je moj stav u stvari i danas dan isti prema njima. Ja sam samo, jel tako, Emir Đulović, čovjek iz svog kraja, sa svojom rajom, sa svojim ljudima. Nema tu mjesta tom nekoj glumi, što smo malo prije pričali. A i generalno sam ja tog nekog stava da su zvijezde na nebu, a mi smo samo ljudi od krvi i mesa. Bavimo se svojim poslom i obično volim da pomenem i druge branše ljudi. Hvala svakome ko poštuje moj posao, isto tako ja njegov. Jel tako, da li to bio pjevač, mlinar, tesar, keramičar, rudar. Ja sam i dijete rudarske porodice, na primjer, i sa očeve i sa mamine strane. Tako da, ne smijemo tu ne smije ego da prevlada kod čovjeka. Tu čovjek mora da bude dosta stabilan, jak. Meni to dolazi, na primjer, sa godinama postajem tu dosta stabilniji i još bolji. Ne želim da mi nadlada ta neka, da se ja kao nešto osjećam iznad nekoga. Jer to je ozbiljna. Tako je. Negdje i tvoj humanitarni rad. To mora čovjek da pazi u životu. Ne smije tu kreću
Tu kreću ljubomore, tu kreću ratovi, tako ti svađe, sujete i sve ostalo. Čim ego prevlada. Ako njega balansiraš i možeš tu da se držiš, sve onda funkcioniše. Sve onda funkcioniše kako treba. Tako je. Tvoj humanitarni rad je jako poznat. Ja sam rekao u najavi, Bože, daj mi da mogu da dajem drugima. I ti se vodiš time. To je moja molitva. To je moja molitva. Tako sam ja sebi to. Ne prođe dan da se ne pomolim Bogu i da ne kažem daj mi da mogu davati drugima. Jer kad dajem drugima znači da imam i ja. Tako je. Da. Znamo i za tvoje akcije po ulicama i Beograda i Novog Sada gdje si pevao. Jeste, i spremamo još, ako Bog da, sad čekamo jedno vrijeme pa ćemo obići druge gradove i idemo u Bosnu da pravimo iste projekte. Tako da radujem se baš i ovo nam je super prošlo i u Beogradu i u Novom Sadu i zaista sam zahvalan mnogo koliko ljudima, isto tako i medijima koji su došli da podrže tu cijelu priču iz razloga zato što je zaista pravi potez bio da su i mediji se odazvali, da su došli na lice mjesta, da pošaljemo poruku drugim ljudima, da postaknemo druge ljude da na neke druge načine možda urade neka dobra humanitarna djela i uvijek sam nekako zagovaram te neke projekte i imam i nekih jako lijepih planova koje bi volio prezentovati, na primjer, adekvatnim ljudima kako bi riješili neke probleme, da pomognemo svim ovim porodicama. Zaista je nekako, skoro sam i davao izjavu po pitanju toga i pisao sam i na storije, tako često znam da objavim, ne mogu da izdržim i ja to moram da izbacim emotivno. Porazno je za nas ljude, zaista, da danas imamo porodice koje nemaju toalet, nemaju djeca sobe kako treba da uče, da nemaju kuće opremljene. Mislim, u ovom novom vremenu to je sramota. Mi treba da smo malo aktivniji po pitanju toga, da se malo drugačije postavimo i da riješimo sve te probleme. Nije to toliko. Od mene kao pojedinca je malo, možda 100 dinara, 5 maraka, 10, 2 eura, nebitno, ta neka suma od jedne kuće. Ali ajde da uzmemo domaćinstava koliko ima u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori. Kad se javljaju kolege da pomognu, tvoje? Ne, javljaju, pa mi imamo stvarno, pa znate koliko ima humanitarnih akcija i koncerata, non stop su pjevači prisutni. Idu na sve i svašta. Sve moje kolege, uvijek 24 sata su ljudi prisutni, dijelimo storije, ja sam neumoran po pitanju toga. Meni šta god da šalju, ja dijelim i dijele sve moje kolege. Bar vi to mediji znate da je to tako. Tako je. To su sitnice neke. Ja sam uvijek nekako imao u glavi da napravimo neki plan tako da se, ne znam, preko nekog telekoma ili preko neke kuće, preko nešto, na neki račun kućni, evo na moj račun kući neka dođe dodatno 500 dinara, 5 eura da dođe, ja se odrećem telefonski, bilo koji, dodaj mi to svaki mjesec. Tako je. Na moju jednu kuću to je nešto, jel, tako presitno i malo, ali na 1 milion domaćinstava. To je već ozbiljna cifra i može nekom da pomogne. I taj budžet treba tamo negdje da stoji za sve ove kuće, da ne gledamo, da mi ne izlazi na Instagramu da neko nema toalet, dijete neko ili to je katastrofa. Tako je. Sve dame i tvoje obožavateljke zanima kakav je tvoj ljubavni status. I kakva devojka može biti ta koja će tebe da prati? Pa i to je nešto što sam ja u medijima, izneseš jedno mišljenje, mislim, izneseš i daš jednu informaciju, onda kažu ljudima kao to on samo dao za medije. Pa izneseš drugu, pa kaže evo ga sad kao kontra da bude od toga. I onda je najbolja stvar da se čovjek ne oglašava po pitanju toga da je to jedan dio privatnog života koji treba da sačuvaš. Sačuvaš, eto jednostavno da imaš za sebe, ništa spektakularno, ništa sad da to nešto čovjek čuva, da sad kao neka wow informacija, već jednostavno, šta znam, ako nešto ne treba da komentarišem, bolje mi je to da ne komentarišem. Iz razloga zašto? Zato što je danas, imate na televiziji
pomenuo sam i reality i sve te neke priče. Sve je danas dostupno. Ljudima više to nije ni toliko zanimljiva tema. A po pitanju partnera i svega, pa svi težimo ka tome što je normalna stvar, da je prije svega ono da ti tražiš tako osobu da je dobar čovjek, da je nekako, da te ima neke glavne ljudske te kvalitete koji te drže. Nego je mene zanimalo, je li tebe teško pratiti? Tvoje možda bivše te devojke, da li su veze nekad pucale zbog toga što nisu mogle da prate tvoj tempo? Jer ipak ti si vezan za publiku. Tu su obožavateljke. Sigurno je bilo one koji ti se nabacuju, koje ti šalju poruke. To je normalno, je tvoj sastavni deo tvog posla. Normalni. Da se neko divi i tvom radu i tebi. Normalni sastavni dio posla. Još sam ja, na primjer, jedan period i ti stvarno iz nekog i poštovanja i svega takav sam. Zašto postoji neka mreža, ima poruke i sve to, ako ćemo mi da budemo nedostupni toliko, a ulazimo u neki period evo gdje već više pričaš malte ne sve iz svog života. Ušli smo u takvo neko vrijeme i onda ti kao ne možeš da odgovoriš nekome na poruku. Ja baš volim da odgovorim s vremena na vrijeme, da pozdravim ljude, da se zahvalim što su došli, što su tu, pošaljem srce, znak nekih poštovanja. Jednostavno tako funkcionišem. I to nije nešto što bi neko trebao da shvati pogrešno. Bilo neprijatnih situacija sa nekim fanovima, na nastupima u smislu da su se devojke toliko nabacivale i upucavale, da je tebi bilo neprijatno? Pa nije, naravno, zato što je to stvar kako ti sebe postaviš u momentima i jednostavno onda tako dobijaš taj feedback. Ne znam. Ja sam i na nastupima i generalno ovako u životu volim da se ljudi osjećaju lijepo u mom društvu. Ako su to žene, naravno ti moraš da budeš kavaljer, džentlmen i tako, to je to neko vaspitanje, naravno i sebe kao što gradiš sebe kao čovjeka. I onda je tako i na nastupima, zaista. Volim jednostavno da nisu moji potezi, nije moje ponašanje prema njima tog tipa nekog, da njoj daje neke poteze, da joj daje neke znakove, signale ili nešto, već to jednostavno u skladu kako treba da se ponaša jedna javna ličnost. Svaka ti čast. Sve što mogu da ti kažem, svaka ti čast, i volio bi stvarno svi da poslušaju ovu emisiju i da shvate zapravo srž. Pa nisam dugo se ovako, ne znam, da ovo mi dođe kao neki podcast, kao da pričamo u nekoj emisiji to. I tako imaš neke teme, čovjek nekad započne i što više ulaziš u priču, više si opušteniji. I onda možeš tako da razgovaraš, ali zaista zahvalan sam ti mnogo iz razloga zato što si me jako lijepo ugostio, najavio si me zaista onako da želim da pogledam još jednom tu najavu. Znači mi to u svakom slučaju. Ja sam i stvarno, bio sam oduševljen koliko je medija došlo na promociju, kad smo radili promociju, stvarno su došli svi podržali i lijepa je to stvar, to uzajamno poštovanje. I ja sam neko koji je stvarno medijima dostupan, poštujem sve i svakoga i tako da tako dobro im se vraća. Tako je uvek bilo. A jedni bez drugih ne možemo, moramo da radimo zajedno, da sarađujemo i... To je najvažnije, da se u Bosnu vrati. Kome je posvećena pesma? I kad se Emir vraća u Bosnu? Koji su oni momenti kad voliš da pobegneš u svojoj kući? Mi smo tu pjesmu, ta pjesma je nastala 2 dana ili 3, tako nešto prije nego će da budu poplave u Jablanici. I onda smo tu pjesmu, zaista kad se sve to desilo, mi tu pjesmu tad nismo htjeli da snimamo ni da izdajemo, zato što bi da ispadne da neko ganja neki publicitet, ne daj Bože, na osnovu, već smo bukvalno kompletan projekat koji je trebao tad da se radi, stopirali, stavili po strani, mi smo kao ekipa djelovali sa svoje strane humanitarno kako smo mogli na koje načine, zajedno i sa drugim saradnicima i podržavali naravno kompletan humanitarni rad po pitanju cijele te nesreće koja se desila u Jablanici.
I onda je sve to naravno prošlo je taj period i mi smo naravno započeli taj projekat ponovo da radimo. Kako smo završavali pjesmu, shvatili smo da pjesma treba da nosi naziv kompletnog projekta jer je to ujedno i najava mog prvog solističkog koncerta u Sarajevu Skenderiji koji treba da se desi ove godine. Koji datum? Pa nismo precizirali još datum, ali treba da bude u ovoj godini, da će Bog. I onda na sve to naravno žao nam je što volio bi, na primjer, sad ove godine imam zaista jednu pravu pjesmu, pravu festivalsku pjesmu koja bi nas, mislim da bi bila super kao predstavnik za Euroviziju za Bosnu i Hercegovinu, međutim ima neki problem, ne znam koji, već ne znam tačno nešto, pa ne može Bosna i Hercegovina da ide. Ali, na primjer, da može, rado bi poslao pjesmu kao kandidat da nastupaš i da se predstaviš. Zato što je to prava pjesma iz onog vremena kada su se pjevale pjesme Lane moje, Željko Joksimović, Hari Varešanović, Lejla, Marija Šerifović, Molitva. Pričam o tim pjesmama, Merlin kad je išao na Euroviziju. Ja sam nekako više čovjek za tu vrstu Eurovizije i za takvu vrstu da odem da prezentujem pjesmu. Uopšte me ne zanima taj skor kao šta će da... Tako je, plasman. Ti jednostavno sa obrazom da imaš pravu pjesmu koja će sa pravim svjetlom da odradiš taj posao koji ideš tamo i da predstaviš svoju zemlju. Tako je. Dakle, da se u Bosnu vratim, pitah te kad se vraćaš... Jedna prelijepa ljubavna pjesma. Mi smo čak sa tim spotom, Muris je odradio zaista prelijep, kao mini film. Tu su bili profesionalni glumci koji su odradili su fantastičan posao i meni je bilo kad sam bio prisutan na snimanju, jedan dan seta gdje nije bilo vezano za mene, što ja treba da snimam. Stvarno smo uživali ta doza i koliko su se ljudi dali u sve to sa uživanjem i doza profesionalnosti, što se na kraju vidi da smo dobili stvarno jedan onako mini film, što mi je posebno drago. I vjerovalo ili ne, mnogo mi se ljudi javlja iz drugih država koji su se pronašli u pjesmi. Jer pjesma nosi tako tu neku ljubavnu poruku. Svi smo mi željni svog kraja, nebitno iz koje države da dolazim. I tako, mislim da je najviše nekako za te naše ljude koji su vani, koji su željni svog kraja i onako malo što se kaže, da uvijek imamo neku, da imaju neku novu pjesmu, jel tako? Tako je. A kad se ti vraćaš u Bosnu, u kojim momentima, što se kaže, bežiš kući u svoj mir? Pa nema, to su neka, ne postoji za to određeno neko vrijeme. Jednostavno probuditi se želja, a meni se želja budi svaki dan u svakom slučaju, zato što nismo daleko. I sad evo imamo i ovi putevi su malo brži, bolji i još će da budu bolji ubrzo. Tako da sam ja kući otprilike za možda 2 sata, nepuna 2 sata i to je mogu na svaki dan da idem kući. Nismo daleko. A u Novom Sadu mi je prelijepo, zaista predivni ljudi, predivna sredina, miran, lijep život, okružen prirodom. To je ono što ja volim. Ja nisam stresan čovjek, volim da mi je to sve nekako... Ti si, bre, jedna umetnička duša, bre. Jesi prava umetnička duša. I volim, ja živim takav život. Završi se vikend, od ponedjeljka do petka imam neki svoj ritual tako u kući koji i to ne dam niko da mi kvari, da imam neki svoj stil života koji je malo nevezan za, osim ako se desi naravno u sedmici kao što je danas, moram da dođem na snimanje. Hvala ti do neba. Dođu smo pred kraj emisije. Da te pozovem za narednih 5 godina, opet u Chit Chat. Šta bi volio da mi ispričaš? Sad me ovako na kraju sve ovo zanima zaista. Šta smo mi čoveče sve ispričali ovako, kakva će ovo emisija da... Biće fantastično. Šta će ovo da bude kad budem gledao, hvatat ću se za glavu stalno. Nemaš zašta, se hvataš za glavu. Ovo će biti poučna emisija, pitka i da ljudi nauče zapravo. Mislim da hoće, ja se trudim u zadnje vrijeme i obećao sam i sebi da ću što više da forsiram na takvu vrstu priče i naravno da tu provlačimo i karijeru i pjesme i sve to. Ali sad imam i dovoljno i godina i što se kaže mogu u tom nekom fazonu da pričam i želim što više da potenciram to, da širimo naravno ljubav i
budemo jedni sa drugima, da se volimo i poštujemo ono kako si i rekao na početku. Ja to uvijek svugdje pričam. Nekad sam i dosadan, ali nemamo vremena za negativno, nemamo vremena za mržnju, nemamo vremena, to je za mene gubitak. Svaki dragocjeni sekund, to je takav gubitak u životu da se zanimam tako nekim negativnim stvarima. Treba samo da se volimo, poštujemo, podržavamo i da se držimo svi zajedno. Tako je. Za odjavu, da te pozovem opet za narednih 5 godina, šta bi volio da mi ispričaš, šta ti se desilo u karijeri i u životu? Za 5 godina, jel? 5. Pa za tih 5 godina, naredni u stvari 5 godina, vjerovatno bi ti ispričao nešto što se desilo tih 5 godina, razumiješ? A bit će toga, ali bit će toga. Diplomatski odgovor. Bio sam ti previše iskren, tako da neka malo i diplomatije. Neka malo diplomatije. Mnogo ti hvala na divnom razgovoru. Ali bi ti uvijek ponovio isto ovo što smo pričali. Uvijek bi se držao iste priče, jer ja se te priče držim cijeli život. Zato izbjegavam te nepotrebne skandale, gluposti, neke koji apsolutno ne idu uz mene. Jednostavno ja nisam takav čovjek i uvijek ću potencirati to. Pa ako je to i dalje sporiji, teži put za karijeru i sve to, neka je bolje je biti čovjek, vjeruj mi, nego ne znam. Ali tvoj je put, ti si ga birao i to je to. Ja sam prezadovoljan 20 godina uspješne karijere, 6 albuma, idemo polako prema solističkim koncertima, većim koncertima. To je to, kako čovjek, samo neka se to gradi lijepo, kvalitetno, uredno i naravno kad se dese ti koncerti da je to nešto što je zasluženo, da je to nešto da se opravda to sve. Ja sam i za tu priču naravno i generalno stvarno zadovoljan sam. Hvala dragom Bogu i zdravlje, sve je nekako na svom mjestu. Samo čovjek se treba... Nemam šta da se požalim, stvarno. Bilo bi sram, mislim, i bio bi onda nekorektan čovjek, zaista. Tako je. Mnogo ti hvala na divnoj emisiji, na iskrenim emocijama. Želim ti da ti srce uvek ostane tako čisto. Hvala. Puno divnih koncerata, hitova. Hvala puno. Ma sve najlepše ti želim i gledamo se mi opet nekom drugom prilikom. Hvala od srca, hvala ti na pozivu, hvala ti što si mi pružio priliku da imamo ovako jedan lijep razgovor i da se baš ovako ispričamo i sve to ovako što si me nekako u momentima je nahvalio, u momentima mi je i nezgodno, ali u svakom slučaju mi znači, jer je to meni i dodatni vjetar u leđa i znak da to što radim je u stvari ispravan put, pravi put. Tačno, i da nikad ne prestaneš da maštaš. Nikad neću prestati, vjerujem. Nikad i čuvaj uvek to dete u sebi. Hvala ti još jednom. Hvala vam od srca. Hvala.